Rachel Murray chu afatinen anom holain apasal hluin sila in nakapa afapa ti panhi chuan lo beiletin annu nun an chan himsaka annaw te po anveng himbok he until ti ro pui taka wang hian Australian Bravery Award hlan an nge April ni som pakhat sang ni som palizan muthun om vel ania Rachel le afa ti chu TV ena an chu chap lain apasal hlui motor khal thom ripa ngai lo deuh an sha ta wangin Rachel chuan afa ti chu in sa seng puin roma chuan a lu puya engemaw chen an bi rung hnu chuan kepen thom ri an sha a an room lam aron hnai zel ti po an shebok Rachel pasal hlui Daryl Fields chuan bedroom kongkhar chu rontlo hong chhuain room to ka enin silai ken chuan atina Daryl hi hemizan hian a rui hle a amit meng po apa ngai lo afa ti chuan anu chu akap du tak tak mai don nia an sha ta wangin an hlau thong ve hle a anu chu engtin ma ti lo turin an nge na ma se omzia om lo pa an nei to lo thu in achanga silai chu akawa ngai to nun me lovin akap ta ni naw pangti po an chia in an hlau thong ve hle a an fapa upa ber dot tu kumsom panhi mi Cameron chuan annu hi athat tak tak mai don ni a asha ta wangin he thil ti top dan tur hi alo ngai to ave boka an klasa martial arts zir to te ngai to chuakin khatia derilan silai alo le lai takin malam avapan hnaya derila chu adula hnekin asilai alak saka pona tlan chwa puin avathukru ani heti lai han derila chuan Rachel chu tha ngei tumin alo beile a akea potin chwata chuan a hnu kwala hetia an boy lai hian Cameron chu ron le to in derila chu ron beile in a hmaya aron hneka an upaber jaidena kumsom palimi chu ron che ve ngalin derila chu ashoka rekin anu bula chang chuan an the angin an la sona khatia an boy noi lai khan an unawa naw pang ber dot tu Jane kumlimi chuan afarnu Samantha chu khumhnoya alo bi ru pui ve boka police te lo thlen ma le derila an lak son ma chu chuta chuan alo ompui ani an milai meichia kumsom mi keili chuan annu chu thu ruk dan tur lo ngai to ve bukin athe angin akai thowa ama inrin chantirin pona chwa puin in hnung lama athuk ru ani anu bana ti sen chuak chu ti top tumin alo tuam sak boka police ti phone ngalin anu chu ka ani thu a shil bok anuwa asoile danin khatia police ten ha chung khan anu kha athimhan do na mo ti thu asoi bok Cameron chuan police te chu lo boy puin thil omzia alo shila anu nun na chu chan himin omta ni he thil thlen lai hian derila hi arui hle a achia le chasha na hlo vek ni verin alang Rachel ku thi abung lo chau ani maya apasal hluin hetianga achunga ati hi asha thiam lo thu asoi bok chuti lai ro chuan afa ten hoi sen taka khatia an beilet kha achuangin anun an chan himawang khan alom em bokani naw pangte chuan an pa chu anchunga acha chin thu le pafel le ngai nat om tak ani chin thu an soya hetiang thila ti tamai hi an tor tlang hle bok nu ber Rachel chuan zantin hlaw rengin hun kan man pha an pa pachak le antana omreng tura an ngai na ril ru kha abo zo to ani atibok Daryl le Rachel te hi kumthum kalta khan anin chen to a an chen na hian rui chung le twal that tura alo kal hi an ring phangai lo Rachel po damdoina hun enge moti chen en kolani a tuna chuan afa te nen an cheng ho le to ni Daryl Fields po hi twal tha tumna thu boy or tir ni in case rip tak siam sak ani bok